салом дӯстдорони синемо. шумо подкасти студияи Довфилмро тамошо доред. муҳиддини музаффар ҳастам, коргардони синемои тоҷик. имрӯз дар бораи мавзӯе суҳбат мекунем ки шояд барои бисёре аз мо то ҳол пӯшида мондааст. шумо ягон баротиба фикр кардаед ки чаро баъзе филмҳо якбора ҷаҳонӣ мешаванд, аммо баъзеи дигар ҳатто аз марзи кишвари худ намегузаранд? қувваи пушти ин муваффақият чӣ аст? имрӯз мо дар бораи як абзори хеле пурқудрати синемо суҳбат мекунем: кинофестивал. чаро фестивалҳо муҳиманд? аз куҷо сарчашма мегиранд ва чӣ гуна метавонанд фарҳанг, дипломатия ва имиҷи як кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ тақвият диҳанд? таърихи пайдоиши кинофестивалҳо. имрӯз дар саросари ҷаҳон ҳазорҳо ҷашнвораҳои синемо вуҷуд доранд, ки ба коргардонҳо имкон медиҳанд кори худро ба тамошобинони кишварҳо ва фарҳангҳои гуногун пешкаш кунанд. дар бораи таърихи ҷашнвораҳои синемо ва чӣ гуна онҳо ба як ҷузъи ҷудонашавандаи фарҳангии бисёр кишварҳо табдил ёфтанд, кам навишта шудааст. ҳарчанд пайдо кардани китобҳое ки дар феҳристи ҷашнвораҳои бузурги байналмилалӣ ҳастанд осон аст, касе дар бораи чӣ гуна пайдо шудани онҳо сухан намегӯяд. дар марҳилаи ибтидоии инкишофи кинематография масъалаи асосӣ ба тамошобин чӣ тавр нишон додани шакли нави санъат буд. кинотеатрҳо ба кор даромаданд ва одамон ба театрҳои торик меомаданд то бори аввал бо одамони бегона филм тамошо кунанд. барои дар уфуқ пайдо шудани аввалин фестивалҳои филм зиёда аз 30 сол лозим шуд. аввалин фестивали кино дар ибтидои солҳои 1930 таъсис ёфтааст, аммо дар солҳои 1920 дар шаҳрҳои бузурги аврупо, африқои ҷанубӣ ва амрикои шимолӣ клубҳо ва ҷамъиятҳои кино ба вуҷуд омаданд. кружокҳо бо режиссёрҳо ва дӯстдорони кино имконият доданд, ки филмҳои худро намоиш диҳанд, таъссуроти худро нақл кунанд ва фикру мулоҳизаҳои навро муҳокима кунанд. киноклубҳои Лондон яке аз аввалин клубҳои кино буд. он соли 1925 барои пешкаши филмҳое таъсис ёфтааст, ки намоиши онҳо дар бисёре аз кинотеатрҳои аврупоӣ ба далели муҳтавои сиёсӣ мамнӯъ буд. дар маҳфил бо роҳбарии муассисони ҷамъият нависанда Ҳерберт Ҷорҷ Уэллс ва сценарист Ҷорҷ Бернард Шоу дар бораи коргардонии филмҳо инчунин тамоюлҳо ва мушкилоти муосир дар синемо баррасӣ шуданд. қадами навбатии мантиқӣ пас аз ҷомеаҳои синемо ин намоиши филмҳо дар доираи барномаи мураттабшуда дар тӯли чанд рӯз буд. фестивалҳои филм тавре ки мо имрӯз медонем бори аввал дар аврупо пайдо шуданд ва дар тамоми ҷаҳон баъдан паҳн шуданд. аввалин ҷашнвораи расмӣ ҷашнвораи филми Венетсия буд, ки дар Италия ташкил шуда буд. бегоҳии 6 августи соли 1932 филми доктор Ҷекил ва мистер Ҳейд, ки режиссёр Рубен Мамулян буд, фестивали Венетсияро кушод. ҷашнвораи синемои Венетсия бо пуштибонии тоҷир ва сиёсатмадор граф Ҷузеппе Волпи ди Мусрата, ки ҳамзамон раиси он буд, баргузор шуд. дар ҷашнвора бори аввал филмҳо аз тамоми минтақаҳои Италия дар як шаҳр намоиш дода шуданд, ки мардум дар он ҷо ҷамъ омада буданд, якҷоя тамошо мекарданд. ин як иқдоми фарҳангӣ буд дар оғоз, вале баъдтар фаҳмиданд, ки он метавонад як абзори бузурги нуфуз, дипломатия ва ҳатто брендинг бошад. соли 1935 бо пуштибонии раиси иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ Иосиф Сталин ҷашнвораи байналмилалии синемо дар Москав ба унвони алтернатива ба ҷашнвораи синемои Венетсия
бо номи Московский премьера боз шуд, вале дар замони ҷанги дуюми ҷаҳонӣ муваққатан ин боз дошта шуд ва танҳо дар соли 1959 фаъолияташро аз сар оғоз кард. аз он вақт ин ҷониб ҳамасола ҷашнвораи Московский кинофестивал баргузор мешавад. ҷашнвораи байналмилалии синемо дар Фаронса ё ба ибораи дигар ҷашнвораи маъруфи Кан бори аввал моҳи сентябри соли 1939 ба рӯи мардум боз шуд. он дар ибтидо аз ҷониби Луи Люмер, яке аз асосгузорони синемо ва намоишгоҳи оммавии он ташкил карда шудааст. ҷашнвораи Кан бо нахустнамоиши филми кӯзапуште аз Нотр-Дам дар коргардонии коргардон Вилям Дитерл баргузор шуд. фестивали Кан ба зудӣ ба як рӯйдоди муҳими фарҳангӣ баъдиҷангӣ табдил ёфт ва то ҳол намояндагони асосии тиҷорати синемо, продюсерҳо, шахсиятҳои машҳур ва рӯзноманигорони кишварҳои гуногунро ҷалб мекунад. ҳоло он бузургтарин ҷашнвора дар ҷаҳон маҳсуб мешавад ки инро мову шумо медонем. Фаронса бо ин фестивал на танҳо синемои худро муаррифӣ мекунад, балки он гӯё як сафорати фарҳангии доимист. ҳар сол даҳҳо ҳазор одам меоянд, филмсозон, расонаҳо, сармоягузорон, сайёҳон. Кан дигар танҳо Фаронса нест, Кан бренди ҷаҳонист. имсол ҳам ҳамин шабу рӯз ин ҷашнвора 78-умин маротиба баргузор шуда истодааст. он 13 май оғоз шуда буд то 24 моҳи май давом мекунад. ҷашнвораи Кан яъне нахустнамоиши даҳҳо филмҳои ҷадид ва боз шудани даҳҳо коргардону ҳунарпешаҳои ҷавон. ҷашнвораҳои дигари муҳими синемо ки пас аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ тавлид шуданд, дар соли 1946 фестивали филми Лакарно дар шаҳри кӯҳистонии Швейтсария ва ҷашнвораи байналмилалии филми Эдинбург дар Шотландия соли 1947 таъсис ёфтааст. инҳо қадимтарин ҷашнвора дар ҷаҳон маҳсуб мешаванд ки мунтазам бидуни таваққуф баргузор мешаванд. ҷашнвораи байналмилалии синемои Берлинаре ки яке аз ҷашнвораҳои бузурги синемо дар ҷаҳон маҳсуб мешавад, соли 1951 бо пешниҳоди афсари амрикоӣ Оскар Марти ки соли 1948 барои назорат бар фаъолияти синемогарони олмонии баъди ҷанг ба Берлин фиристода шуда буд, таъсис шудааст. азбаски фестивалҳо дар дигар шаҳрҳо пайдо шуданд, зарурати фарқ кардани онҳо ба миён омад. солҳои 1950 дар саросари ҷаҳон мавҷи фестивалҳои навро ба бор овард, зеро ташкилкунандагон дарк карданд ки ин гуна чорабиниҳо то чӣ андоза барои саноати синемо ва умуман ҷомеа фоидаоваранд. масалан дар кинофестивали Пула дар Хорватия ки соли 1953 таъсис ёфта буд, намоишҳо дар беруни бино дар аренаи Веспасиан монанди Колизеи Рим баргузор шуданд. имрӯз ин ҷашнвора яке аз ҷашнвораҳои барҷастаи ҷаҳон ба шумор меравад ки тақрибан 8000 нафар дар ҳавои кушод филм тамошо мекунанд. фестивалҳо инчунин дар Ҳиндустон, Австралия, Испания, Аргентина, Англия, Ирландия, Канада ва ниҳоят дар Иёлоти Муттаҳида дар солҳои 1957 пайдо шуданд. мисоли дигар ҷашнвораи Бусон, Кореяи Ҷанубӣ. фестивали синемоии Бусон аз соли 1996 оғоз шуд ва имрӯз ба як маркази асосии кинои Осиё табдил ёфтааст. ин фестивал ба рушди синемои миллӣ, ҷалби сармоя ва таҳкими обрӯи Кореяи Ҷанубӣ кӯмак кард. хушбахтона ман бо филми Дов албатта дар ин ҷашнвора будам ки воқеан ҳам ин яке аз ҷашнвораи Бусанро Оскари Осиё мегӯянд. фестивали синемо як чорабинии фарҳангист ки бо ду ҳадаф баргузор мешавад. якум намоиш ва рақобати филмҳо, дуюм муаррифии фарҳанг, санъат ва дидгоҳи як миллат.
фестивал на танҳо чорабинии фарҳангист ва ё танҳо тамошо кардани филм аст. он як платформаест барои суҳбат, мубодилаи таҷриба ва муаррифии тамаддуни миллӣ тавассути экран. ҳар кишвар бо синамои худ ба ҷаҳониён паём медиҳад. фестивалҳо абзори дипломатияи нарм низ ҳастанд. фестивалҳо барои синамои миллӣ имкониятҳои зеринро фароҳам меоранд. масалан, ҷалби таваҷҷӯҳи байналмилалӣ, имкони муаррифии филмсозони нав, шабакасозӣ миёни мутахассисони дохилӣ ва хориҷӣ, имкони фурӯши филм ба дигар кишварҳо, баланд бардоштани сатҳи касбӣ ва ҳавасмандии мутахассисон. масалан, фестивали Sundance дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико як фестивали мустақил аст ки даҳҳо номҳои бузурги синамои муосирро кашф кардааст, ба мисли Кристофер Нолан, Квентин Тарантино ва дигарон. мисоли дигар, филми Паразити, Кореяи Ҷанубӣ баъди бурди фестивали Кан ба як падидаи ҷаҳонӣ табдил ёфт. бояд гуфт ки қариб ҳама коргардонҳои номдори дунё маҳз дар фестивалҳо кашф шуданд. ташкили кинофестивал як кори ҷиддист. биёед қадам ба қадам бубинем. якум, номи фестивал ва ҳадафи ташкилшавии он. ҳар як фестивал номи рамзӣ ва мақсади асосии худро дорад. пеш аз ҳама он барои рушди синамои ҳамон кишвари таъсисдиҳанда сохта мешавад. дуюм, довариҳо ва интихоби филмҳо. кумитаи интихоби фестивалҳои кишварҳо вобаста ба мавзӯъ ва арзишҳои миллии худ интихоби филмҳоро ба роҳ меандозанд. дар айни замон баъзе фестивалҳо ба мавзӯъҳое таваҷҷӯҳ доранд ки метавонад барои ҳамаи кишварҳо қобили қабул набошад. барои ҳамин ҳам ҳар кишвар арзишҳои миллии хешро байнобад мегирад ва ба риштаҳои фарҳангии хоси худ фестивал ташкил мекунад. яъне интихоби филмҳо ба муҳтавои интихоби филмҳо вобаста ба арзишҳои миллии ҳамон кишваре ҳаст ки ӯ фестивал баргузор мекунад. сеюм, ҷойгиршавӣ ва логистика. кишварҳо кӯшиш мекунанд ки фестивалашонро дар шаҳрҳои зебову туризмӣ раҳандозӣ кунанд, чун яке аз ҳадафҳои муҳими ҳар кинофестивал пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи мамлакат ва манзараҳои зебои он аст. панҷум, маросими кушодашавӣ ва ҷоизасупорӣ. барои чӣ фестивалҳои синамо лозиманд аслан? бубинед. якум, майдони намоиши нахустин филмҳо. аксари филмҳои мустақил ё муаллифӣ бори аввал дар фестивалҳо намоиш дода мешаванд, яъне нахуст намоиш мешаванд. дуюм, пешбурди коргардонҳо ва ҳунармандон. фестивал метавонад номи навро шинохта кунад. ғалаба ё ширкат метавонад ба касб таъсири калон расонад. сеюм, ёфтани дистрибьюторҳо, шахсони паҳнкунандаи филм, яъне филмҳое ки дар фестивал хуб пазируфта мешаванд метавонанд барои намоиш дар кинотеатрҳо харидорӣ шаванд. мо баъзе ҷузъиётҳои вобаста ба фурӯши филмҳоро албатта дар подкасти гузашта гуфта будем. табодули таҷриба ва ғояҳо, ҷои мулоқот ва ҳамкории мутахассисон, мастер-классҳо, муҳокимаҳо ва суҳбатҳо. ва панҷум, тарғиби синамои миллӣ. фестивал метавонад фарҳанг ва синамои як кишварро дар ҷаҳон муаррифӣ кунад. шашум, ташкили андешаи ҷамъиятӣ ва интиқоди синамо. фестивал равандҳо, мавзӯъҳо ва шаклҳои муҳими синаморо нишон медиҳад. умуман фестивалҳо чӣ медиҳанд? ба офарандагон, коргардонҳо ва ҳунармандон шӯҳрат, ҷоизаҳо ва робитаҳои касбӣ. ба тамошобинон бошад дастрасӣ ба филмҳое ки дар кинотеатрҳои оддӣ маъмулан нестанд. ин филмҳо ба соҳаи синамо бошад фестивалҳо филмҳои нав, равандҳо ва инкишоф медиҳад. ба давлат ва фарҳанг тақвияти имиҷ ва таблиғи фарҳанг дар ҷаҳон.
اکنون میگذاریم با تاثیر کینوفستیوال با رشد سینما. یکم، ایجادکار را الهام میبخشد. وقتی در یک سال یک مرتبه فیلمسازان جمع میشوند، این علاقه یک روزی کینو، یک هفته کینو میشود. دوم، شبکه همکاری ایجاد میشود. فیلمسازان از تاجیکستان میتوانند با یک ایجادکار قزاقستان، آلمان و یا هندو همکاری آغاز کنند. سوم، تماشابین رشدی ذهنی مییابد. فیلم های گوناگون، دیدگاه های گوناگون. خوشبختانه تاجیکستان عزیز ما هم از برگزار کردن کینوفستیوال بی بهره نبوده است. آن اولین بار در تاجیکستان تیر ماه سال 2004 با نام دیدار تشکیل شده بود. این کینوفستیوال از جانب رئیس اتفاق سینماگران جمهوری تاجیکستان سفر حقدادوف و استاد پروفسور کینوشناس سعدالله رحیموف با مبلغ گذاری، اگر خطا نکنم، دفتر شویتساری و فوند سوروس تشکیل شده بود. کینوفستیوال بین المللی دیدار در 2 سال یک مرتبه برگزار می‌گردید و سینماگران کسبی کشورهای اروپا، آسیای مرکزی و اتحاد دولت‌های مستقل را در شهر دوشنبه جمع می‌نمود. تیر ماه سال 2004 بود. ما در شعبه اختیاری دانشکده صنعت به نام میرزا ترسوزاده تحصیل می‌کردیم. به ما خبر دادند که در بینای اتفاق سینماگران کینو می‌شده است و آن در دایره کینوفستیوال نمایش داده می‌شده است. ما هنوز آن وقت نمی‌دانستیم که کینوفستیوال گفتنی گپ هست. آمدیم افتیدیم به محیط سینماگران کسبی، به محیط کارگردان و هنرپیشه های مشهور از ایران و افغانستان و روسیه و دیگر کشورها و فیلم های غیر معمولی را که ما عادتا در تلویزیون می دیدیم، اینجا تماما دیگرگونه فیلم ها را تماشا کردیم. در یک روز 3-4 فیلم تماشا می کردیم. ما دانشجوی شعبه اختیاری تئاتر اولین بار به دنیای کینو وارد شدیم. فهمیدیم که فستیوال کینو می شده است و آن آزمون ها داشته است. به سینماگران با پول می دادند. آنها در این گونه کینوفستیوال ها آبروی می گرفتند. یعنی کینوفستیوال بین المللی دیدار برای ما دنیای کینوی اصلی و فستیوال های سینما را باز کرد. هیچ از خاطر نمیبرم واقعی که آن سال در این کینوفستیوال رخ داد. از تاجیکستان آن سال یک فیلم در این کینوفستیوال در بخش آزمونی اشتراک کرد. اون تاجیکستان حمایت کرد. نمیخوام نام آن فیلم و کارگردانش را اینجا بگیرم. راستی ما دانشجوها وقتی این فیلم را تماشا کردیم، ما که هر روز فیلم های آزمونی را میدیدیم و یکی دیدیم در بخش آزمونی یک فیلم تاجیکی را شرم کردیم که تاجیکستان را در رقابت همین فیلم سوست حمایت میکند. بعد تماشای آن فیلم با قهر، هیچ از خاطرم نمیرد، پیش استاد سعدالله رحیموف رفتم و اعتراض کردم که چرا تاجیکستان را با این خیلی فیلم پست شرمنده کرده در این کینوفستیوال. این فیلم ارزنده نبود که تاجیکستان را معرفی کند. استاد عزیز یادشان بخیر سعدالله رحیموف آرامانه به گپ‌های من گوش کردند و گفتند دیگر فیلم نداریم که در کنکورس مونیم. دیگر فیلم تاجیکی نیست در تاجیکستان که امسال ما تاجیکستان را با آن حمایت کنیم. ما دیگر چیکار کرده میتونیم؟ ناعلاجیم. شما فیلم خوب گیرید ما آن را میمونیم گفتند. در آخر هیچ از خاطرم نمیبراید آن روز این حرفهای استاد سعدالله رحیموف در تیر ماه سال 2004 در دلم یک آتش فروزان کرده بود. من آن روز یادم هست، هیچ فراموش نمیکنم. با هیجان به خوابگاه دانشجویی برگشتم. تا نصف شب خوابم نبرد. برایم علم آور بود که در برابر فیلم های خارجیان ما یک فیلم نداریم که در کینوفستیوال خانه خودمان ما تاجیکان را حمایت کند. این واقعه به من سخت اثر کرده بود. همین طور در 2 سال یک مرتبه کینوفستیوال بین المللی دیدار نزدیکی 50 فیلم های هنری ارت را
در دوشنبه نمایش میداد و ما همیشه آن فیلم ها رو تماشا میکردیم. ما از همین کینوفستیوال دیدار به دل ما، شخصا به دل من و همراهان من، فکری به سینما وارد شدن را انداخت. کینوفستیوال یک انگیزه بزرگ است به ایجادکاران. این کینوفستیوال دیدار در سال 2019 متاسفانه بنابر نبودن مبلغ گذاری بسته شد. کینوفستیوال دیدار بسته شد، ولی فکر و آرزوهای در دل جوانان کاشته آن زنده است. برای به میدان سینمای تاجیک آمدن کارگردانهای جوان از جمله خود من، سهم فستیوال دیدار بزرگ است. درود و سپاس به سهمگزاران آن، به تشکیل کنندگان آن. خوشبختانه پس از چندین سال خاموشی با اقدام مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، سینما جایزه و جشنواره بین المللی تاج سامان تحت شعار قدرشناسی هنر اصیل به وجود آمد. باید گفت که سینما جایزه تاج سامان همه ساله برگزار گردیده، 1 سال داخلی و 1 سال بین المللی می شود. اولین سینما جایزه تاجیکستان تیر ماه سال 2022 در شهر دوشنبه تنها برای رقابت فیلم های ملی برگزار گردید. در سال 2023 باشد اولین فستیوال بین المللی تاج سامان با اشتراک مهمانان 11 کشورهای دنیا و رقابتی زیاده از 50 فیلم برگزار گردید. دومین سینما جایزه تاج سامان باشد تیر ماه سال 2024 برگزار گردید که در آن تمام فیلم های در 2 سال آخر استحصال نموده سینماگران تاجیک بین هم رقابت کردند. اکنون تیر ماه سال جاری احتمال برگزاری دومین جشنواره بین المللی تاج سامان هست. برگزاری کینوفستیوال بین المللی برای رشد سینمای کشور اهمیت خیلی مهم و بزرگ دارد. آن پیش از همه محیط می سازد برای ایجادکاران و همچنین برای تماشابین. در انجام برنامه می خواهم کمی درباره سفرهای خویش به جشنواره ها گپ زنم. هیچ از خاطر نمی برم اولین سفر خود را با اولین فیلم خود. این سپتامبر سال 2016 بود. با فیلم کوتاه هنری کاسه توسط مسکو به شهر قزان رفتم. با 12مین کینوفستیوال مسلمانان در قزان. یکمین بار همچون اشتراکچی در نشست‌های خبری برآمد کرده تاجیکستان رو معرفی کرده بودم. اینقدر هیجان آور بود، اینقدر افتخار بود. آتش بزرگ کارگردان سینما بودن و خلق خود را در فستیوال های جهان معرفی کردن را محض در محیط کینوفستیوال قزان در وجودم حس کرده بودم. تا امروز زیاده از 20 کشورهای دنیا را سفر کرده، زیاده از 40 فستیوال بین المللی را گشتم، اما اولین سفر خود را هیچ فراموش نکردم. برگزار کنندگان کینوفستیوال قزان با محیط ساختهشان برایم راه بزرگی جشنواره های سینما را کشاده بودند. من در این فستیوال چندین بار دیگر با فیلم های تنگنا و داو بودم و قریب که همیشه با جایزه خوشبختانه به وطن برگشتم. همیشه در منبر این جشنواره به آنها خدمت بزرگشان را گفتم. فستیوال قزان با شهرش برایم از این رو عزیز است. برپا کنندگان این جشنواره هم در چندین جای گفتند که محی الدین مظفر را آنها اولین بار به کینوفستیوال دعوت کردند و راهنمای اولینش هستند. به شرافت این راهگشایی آنها بنده یک مهر دارم به شهر قزان و فستیوال آن. با زن پیرانسال تماشابین بعد تماشای فیلم تنگنا در این فستیوال صحبت عجیب داشتم. سال 2019 بود. او گفت که معلمه مکتب میانه است. پرسیدم که این روزها درس ندارد که اکثر فیلم ها را آماده تماشا میکند. پاسخ او را هیچ فراموش نمیکنم. گفته بود که تمام سال این کینوفستیوال را انتظار میشوند با همکارانش. هر سال در روزهای برگزاری کینوفستیوال قزان
به استراحت مهنتی میبرایند، یعنی به اتپوسک. مخصوص ما استراحت مهنتی هم آن را به جدول نمایش فستیوال درست کرده میگیریم که از بهترین فیلم های فستیوال بهره‌ور شویم. گفته بود او. فکر میکنم ضرورت تشکیل کینه فستیوال و مهم بودن آن را امروز فهمانده توانستیم. خلاصه کینه فستیوال نه تنها جشن بلکه جنبش فرهنگی است. کینه فستیوال تنها یک رویداد فرهنگی نیست، آن یک نیروی تحریک دهنده، یک مکتب ایجادی و یک سفارت بی آواز است که سینما و فرهنگ یک ملت را به جهانیان معرفی میکند. برای ما تاجیکان کینه فستیوال میتواند روزنه به عالم باشد، محیط برای پرورش استعدادها و انگیزه که دلهای جوانان را به آفرینش وادار میکند. از دیدار تا تاج سامان هر یک اقدام، هر یک صحنه و هر یک فیلم یک قدم به سوی احیای سینمای ملی است. فستیوال یک جشن نیست، آن یک مسئولیت است. مسئولیت گفتن حکایه ملت به زبان جهانی سینما. در پادکست نوبتی ما درباره مشکل‌های آفریده شدن فیلم تاریخی صحبت میکنیم. برنامه را به دوستان توصیه دهید، لایک، کامنت را فراموش نکنید. تا دیدار نوبتی عزیزان.